Do you have a problem with me? It seems like you're staring at me. If you have a problem, come on, let's get it on. Come on. Come on, man. Let's get it on. Boss! May problema ba tayo dyan? Eh, parang may problema ka eh. Kanina ka pa nakatingin sa akin eh. Ha? Ano? Tapusin natin to. Ha? Ano? Ano ha? Choy! Tagasa rin ka, Choy. Choy! Tabisa rin mo, Choy. Oy! Ari na yung kao, be. Ay, di ka. Ah, di ka. Okay, wata ko rin ha. Muna yung isog. Huwag mo kailan yung isog, guys. Natog mo. Awa na teardrop na ko. Pero sideways, pero sideways. Agad mo, pero na. Aba, sama mo. Monster na ng art. Mata na mong art. Shout out like ko, guys. Sa mga sponsor na to, guys. Labi na nara, guys. So, Kid Rock Tattoo, guys. Tinudan na guys. Mga nagatattoo na ko, guys. If damoy mga appointment, guys. Kutasan na ko, guys. Kunta ka na, guys. Na Kid Rock Tattoo Studio na, guys. Sa Facebook. So, maura to, guys. Salamat, guys. Yung 2K comments, guys, ha. Grabe pressure kay ko ato, guys. Salamat din sa inyong mga effort. So, magdigandagan sa gawas, guys, ha. Para madungagan akong sideways teardrops ba. Thank you so much, guys. I hope you subscribe. Thank you so much. Love you, love is bye. Woo! Peace out.